Evo bok ljudi. Sad ćemo razbacivati ovaj đubar koji smo natrpali. To je bilo u prošlom videu. Malo smo je nakrkali, sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Blato je do planja. Moramo pasti. Sad ćemo vidjeti kako Fićo ide. Sad ćemo ga ubaciti malo da sam ide, da vidimo ali on može to sam. Evo sad ćemo ga samoga pustiti maloga. Da vidimo šta će reći. Ide mali. Kao veliki, gledajte, evo. Mali malo grebe, ali nema, ne predaje se. Sad će biti gadno. Evo ga, malo je zapala. Mala, ali se ne da on, on se ne da. Ne, on samo ide, čovječ. Moramo malo volan popraviti. Evo ga, više nema prepreka. Malo se obuo. Dobre su nam prve gume, pa onda... Evo vidite kako mali ore. Nema zajebancije s mali. Malo grebe, jebi ga. Budemo. Moramo ići ključiti vitla. A vidite kako mali grebe. Ali ide polako, ide. Gle, ona ide na smik. Joj, vidi šta smo napravili. Ćemo osobno otkinuti, majko bože. Opa, stao je. A ništa to njemu nije, sad ćemo njemu vitla uključiti. Stao je. Ali ide pomalo, ide. Ne predaje se Fićo. Sad ćemo mi njega. A jednu više, jebi, šta ćeš? Nek noć vitla. I nek dere. Jebeš ti bilo, malo ne ide. Iščupali. Već sam mislio da će biti gadno. Evo ga, razbacujemo sad đubar. Imamo još jednu štraftu napraviti. Ona polako baca. Ni ne zna kako baca, ali nema veze. Ostaće nam dole. Evo što upravimo malo. Evo ga, lično. Žuri nam se na posao, ali valjda ćemo stići. Skoro ni ne baca majko, bože. Ovo treće se skoro. Zavarno sam ga zaglavio radi ovog snimanja, joj. Dobro, Fićo je tamo drugi. Ne skiram se njega u sporohodnu, ja u ovoga i iščupao pro nas. Ja i moj 8 i 20. Duet, sve. Kako da se jebanci. Evo sad razbacujemo, vidite već smo sve nađubrili. Šajba mi je malo kumana. Evo vidite to se sve crni od đubra. Ovo smo sad poslije kiše, ono smo prije kiše, a šta bi trebalo drugačije. Moram to riješiti, gotovo da to idem morat. Na jednom mjestu nisam baš ni bacio, a ne se slika. Bojim se da ću se glavka. Moram malo brže. Evo mala baca nema. Kao luda. Stara sipavka. Samo roka. Sad je dobro, nije ovdje više mokra, već smo pol prikolce izbacili, tako da nemamo više brige za
isto, ali nije to kiša palo. Nije kiša puno palo, pa nije ni mokro. To će se sutra moći i orat, ja mislim. Ako ne bude više kiša. Treba bude iz roka. Moram posjeti taj GPS što prije i vrijeme me gazi, to moram riješiti. Sad ne vidiš, na zadnjem kraju opterećenje, na njemu nema, malo trebucka osjeti. To vi ne možete vidjeti. Malo nekad, a i čelove su mu muke, tako, ništa od zadnjega čuti. Spašavaju nas ove prednje što su dobre. Evo ovdje vam je kupa. Kupa se zamutila. Vidite. Žama se popiša i vidite odmah kupovanje. Tako je naše polje, ali pjeskovito, zato dosta ovo uza kupu. Pa sad smo tu ušli, budemo se malo vratiti u Rikvec. Jer ovdje mi je ostalo malo, to ide neka, nije to sve kockaste kocka, u banani. Što ti neće da slušati baš. Malo me neće slušati, ne znam, ne vidim sad, ne mogu sad snimiti. Evo vidite. Grebe, pa grebe. Ne dam. Bori se mali. Kako kafića. Nije to igračka. Gdje si sada? Ipak je to piće, ljudi moji. Piće ide. Malo grebe, malo se muča. Se ne predaj. Što je to bilo danas tu? Evo, skoro smo gotovi. Lijep pozdrav i čujemo se i vidimo u sljedećem videu. Obavezno subscribe-ajte i lajkajte.